Horas, selamat pagi. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimah calo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogoton. Martonggo hita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Marite partubu ni anakmu. Ipapake jana ipatak kasam huban nami. Sada pangarapan namang guluh. Bahasa marite anakmu. Jupahan haluahon rosi malas nyuruhan nami asimarhite katamu torang hamma ur apa pikiran nami sa ganjang nirion asigok ibagas hatamuin hanami tongtong makorjahon korja nami si ganu pari. Amen. Horas bapinang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas uhurta hon GKPS si Bolga isi sehanami nasyam use bani panorang sogot merion ay mamarhite ko ni hata ni bata nagaberi gapan si ganu pari batang sadarion Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada na tersurat bani buku Yesaya bintu sia ayat 5 nama katahon edom matubuh bata sada na etek-etek ibere do bata sada anak tape bani abarani do panggom-gomion anjaha imahem do gorani paruhur halongangan nai bata perkuasa bapa sadukah ni do kami raja dame. Peristiwa Natal pertubuh ni Tuhan Yesus sedepitah perdingatan sonaha tubuh sadak danak na etek-etek i Betlehem. Tapi si hol patak kaskon sonai matongon bagal ni holong ni hurnine bata bani dunion palado ibere anak ni nasa sadain hubata ase ulang adong mago halak na porsayain on mana maningon sidingaton ta artini ay nai bata nagabi jolma ibagas hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Natotu bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Roh Tuhan Yesus sudunia on lang pitah patugahkon bahasa iya manay bata lang pitah mangmungmungkon bahasa nai bata roh hudunia on gabi jolma. Tapi bani lumba-lumba atape bagah-bagah na ongga yukapkon Nabi Yesaya bani panorang ija dopak bangsa Israel bahasa paroh ni si paluain itongah-tongah ni perguluhan ni bangsa Israel sonai age itongah-tongah ta bani panorang on aima na perlobe sakali taluk do iya gabi ianan pangalopan podah ay maase igoran do Tuhan Yesus paruhur halongangan artini ay barang ahape nasihol jupah kita pangajarion pasal ahape nasihol dapot kita dapot janah tarbalosi doai anggoroh kita marpanukun hubani Tuhan Yesus si paluain halani paruhur halongangan do iya napaduahon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus adong pe haganupan langit pakontano apa haganup isini nai batado si mada kuasa bani haganupan na adong na tinoppa na ilangit sonai age na iatas tanohon ase porini pe nebata gabi jolma tapi anggo kuasa ni nebata na adong bani hadirion ni Tuhan Yesus nadop tubuh gabi jolmain seng gabi mubah tapi tetap do ay maase igoran do iya nebata parkuasa artinya ay lang perlu hita ragu lang perlu hita bumbang
manjalo Tuhan Yesus gabe si paluah bata ai nai bata si perkuasa do ia bani do tape haganupan panggomgomion pasal na adong ilangit inaguri atas sonai age inaguri tongah on ase talup do ia si hapor saya honon si para hapor saya ita jana talup do ia si hatenger honon ni uhurta halani naibata si parkuasa do ia jana napatuluhon bapinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas parguluhan ta sigano pari maningon adong do na membubahi hita Bapa ay maase selaku Bapa ni haganup halak na porsaya sirsirdo iya membubahi hita ibagas parguluhan taon artini ay porini pe nebata gabi jolma tapi hajongjongan ni selaku Bapa na membubahi parguluhan ta totap do ay tene ase porini ahape na hurang ipardiate do ibagas parguluhan taon jana ahape na hurang isukup kondo hubata halani bapat do iya Bapa na sari Bapa na parduli Bapa si parholong ate bagal hubani haganup halak jana na parpudi sahali Tuhan Yesus na tubuhin na ipestahon hita bani panorang Natal ay ma Raja Dame ase marlegan tumangdo bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gombaran ni duniaon pasal paroh ni sada raja pakon Tuhan Yesus na jongjong gabi raja itongah-tongah ni dunia on anggo raja bani gombaran ni hagadup jolma bani umum ni aima raja nagok ibagas kuasa jana membuban tentara pakon hudani tapi anggo Tuhan Yesus nadup tubuhin porini pe tape bani abarani do panggom-gomion tapi hajongjongan ni sebagai raja aima raja na membuban dame na padamehon hita pakon bapain na padamehon hita pakon haganup hasomanta na padamehon hita anggo adong partinggilan juppa itongah-tongahta artini ay marhitihon ni dame na binoban ni Tuhan Yesus ibagas parguluhanta gabe haganupan hita manjalohon malas niukur na humbani nebata halaniay jalo hita ma Tuhan Yesus gabe raja dame ibagas parguluhanta itongah-tongah ni keluarga ta itongah-tongah ni kuryata sonai age itongah-tongah ni parhorjaan ta sigano pare ase dame na binoban ni Tuhan Yesus mahomani na mangguki parguluhan ta sa ganjang niyarion. Amen. Martonggo mahita. Sonin matongon malas nihur nami Tuhan. Manjalohon partubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabi raja dami itongah-tongah ni parguluhan nami. Halanya Bapa yondos kon hanami madiri namion. Ase anakmu Tuhan Yesus Kristus nadop tubuhin naman rajai apa pikiran nami sa ganjang niyon asi tetap hanami marbuah kon buah nama dia parsahap pamikirion sura-sura sonai age horja nami pe ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa apa persoalan ni tondoi na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bata ganupan bapinang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon sa ganjang ni arion totap ibagas pambubay ni nebata raja damein matongon goluhta sa ganjang ni arion. Shalom.